kugendana Yesu nibanga rikomeye nibanga ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye nibanga ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye oh nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye nibanga ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye ayi nibanga rikomeye iwe kugendana Yesu nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye ayi iwe kugendana Yesu nibanga ayiwe nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga ayi nibanga rikomeye ayiwe kugendana Yesu nibanga rikomeye amenitete amema uyu Yesu amenitete amema mema sana ayi Yesu amenitete amema masana amenitete amema uyu Yesu amenitete amema mema sana ayi amenitete amema masana amenitete amema uyu Yesu amenitete amema mema sana amenitete amema ichakaira ngiyo mwana ni meza uingachiriye na mwana ni muzema ichakaira ngiyo mwana ni meza uingachiriye na
Jina mwene data turamukije mu izina rya Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uwiteka Imana abanye natwe. Tunashukuru Mungu leo yaduhaye kurangiza umwaka mahoro. Tutangiye undi neza. Tunaanza ingine salama. Uwiteka Imana habwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Niyo gushima. Ya kuhimidiwa. Chimiye Uwiteka Imana kwa mafabu yateranye. Nashukuru Mungu kwamba dada na mafabu nubwo ari mu bihe bigoye wakati ya kuchosha ariko lakini Yobu yaravuze ngo Yobu alisema eti ese twahabwa ibyiza mu biganza by'Uwiteka ibi bibyaza mabaya ya kichwa tudushime tutakoza kushukuru twishimira Uwiteka kwa yote shukuru Mungu uko niko yabishimye maana ni vile yamukunze kukurusha alifanya ubwo nuko yabigambiriye sana ni vile alikusudia y'abantu bari mu muhanda bari kugenda aliona kama mtu anatembea muradrivinze ujya kubona umwe ya gatanu kora rasohotse aciye undi yagira ku ya kabiri agaca undi yagira ku ya mbere agaca undi yagira kuri zero agaca anapita umuhanda ukomeje barabara yote umuhanda uri izigera zigakomeza ariko abasohoka nabo bakagira ute basohoka buri wese ageze kuri exit ye anakwenda kandi burya kumbe sasa abamaguru make barigaba miguu kidogo wana ubwo nuko Imana yakunze izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Kwa jina lake Imana yacu ishimwe. Bwana Mungu ayishimiye kuba tubonye umugoroba mwiza. Iyo Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ntago mwishimye munezerwe. Amen. Aya ni amateraniro ya mbere yo gutangira umwaka. Makusanyiko ya kwanza mwaka tupate gufurahi. Amen. Amina. Twishime. Furahi. Himbaze. Tunezerwe. Furahi. Amina. Amina. Nukari nta mwanya. Sababu hakuna muda. Twishime nyine. Tungefurahi kabisa. Duhaguruke dusome amagambo y'Uwiteka Imana. Simame tusome maneno ya Mungu. Abakorinto ba kabiri. Wakorinto wa pili. Ni bice ni bitanu. Ni sura 5. Ni umurongo wa 17. Ni shairi ya 17. Bice bitanu umurongo wa 17. Sura 5 shairi ya 17. Unasema eti Bakorinto ba kabiri bice bitanu umurongo wa 17. Sura 5 shairi ya 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Ndasubiramo. Nitarudi. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Turasenga. Tutaomba. Data twese uri mu ijuru turagushimye uyu mugoroba mwiza uduhaye. Uwiteka ni iteraniro ritangiza uyu mwaka mushya twinjiyemo. Turakwinginze kugira ngo natwe uduhindure bashya mu mivugire, mu mikorere, mu migendere, uduhe kuba bashya. Uwiteka turakwinginze kugira ngo ubwire ijambo ryawe risomwe umanurwe no kudukuramo ibyoka byacu by'uyu munsi. Ufate gahunda zose uzutangire kandi uheruke uvugane n'imitima yacu ko tuyikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubasha kwicara. Tunaweza keti. Imana yacu yabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Maze hano iri jambo rito tugiye kuganira mu kanya gato. Neno fupi ambao tutaongea kwa muda kitambo. Iyo umuntu ari muri Kristo, kama mtu yuko ndani ya Yesu Kristo, aba ari icyaremwe gishya. Ile kipya. Mumbare mumve amagambo. Na kanya gato ni muda kitambo. Ngira byinshi cyane. Si kwake na mambo mengi. Ariko twaturi twabana nyine. Sasa ile watoto. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo, wakati muko ndani ya Yesu Kristo Yesu. Icyaremwe kipya. Ibya kera biba byavuyeho. Amen. Kubera kuri icyaremwe gishya. Umva Nikodemo uramubwira bati kugira ngo umwana w'Imana nukuravuka bushyashya ukabyarwa ubwa kabiri ukabona ukitwa umwana w'Imana.
no kuvuga ngo uwavuka bwa kabiri atandukanye n'abandi. Uwo mbego uri muri Kristo Yesu ikimwerekana ereho ye ibitandukanye ni y'abandi. Amen. Oya veneza nukuvuga ngo imivugire ye imigendere ye iri tofauti ni y'abandi. None numureba navuga uti nyamara umuntu by'ukuri yavutse bwa kabiri. Uyu mukamara ni icyaremwe gishya, alizaliwa mara ya pili. Amina. Nicyo gituma Paulo nawe aravuga ati abari muri Kristo, abari muri Kristo Yesu, abari ibyaremwe ntashya, ibya kera biba byaragiye, ya mico ya kera. Amen. Oya ariko byumve neza. Yakobo baramanutse ageze hepfo gatoya ati nyamara narahanga nubwo ni muri uru rugendo umugore n'abana ntacyo bazamarira, inka mfite ntacyo zikwiye. Ariko muri kubyumva neza amatwi mwumva. Arangije afata umugore we afata n'abana be n'inka ze nimugende, asigara ahantu asigara ahantu arahicara arahategerereza. Igihe kigeze abona ikigabo kiraje aba aragifasha. Amaze kumufata wandikwe wa mugabo sinkurekura, kurekure kiri wa wundi, kurekure ndiryarya, kurekure ndi umubeshyi, kurekure kiri umuneguranyi, kumurekure kiri umunyeshyari, ntabwo nkurekura. Amen. Yanga kumurekura amufatiye iki kugira ngo amuhindure. Nicyo cyatumye amufata. Nubona umwana w'Imana agifite ubutiriganya, burya wa mugabo amurekura atamuhinduye, kuko yamurekura atamuhinduye. Nicyo kizatuma uzasanga abantu bafite ubucumangata. Amen. Kubera iki? Yabonye wa mugabo aramufata, akimubwira ati ndekura, aramurekura, amurekura atamuhaye icyo akeneye. Ariko wowe mwene data, wowe mushiki wanjye, niba iryo jambo ryarakugezeho rifate. Amen. Rifate iguhindure. Amen. None urugendo ujya uvuga ati koko bicyaremwe gishya. Oya byumve neza. Yakobo ati sinkurekura. Yakobo sitakuacha. Ariko ubundi kumfata witwa, mbona unanishika wewe? Uko nani? Jina langu nikikwambia utanguka chini. Sikia, mimi ni Yakobo. Mimi ni mujanja, mimi ni mujanja, ni mwitu wa wivu, ni mudanganyivu, ni mulozi, ni muuaji. Mimi nikikwambia jina langu Ose nasema nikuache, ningali yule kurekure, nikuache kigenda kwa kundi, ningali natembea vile. Sasa natafuta nini? Siwezi kuacha ningali yule. Kweli kamushika mushipa. Yakobo tiburya rero. Yakobo sasa kumbe hari ibintu ndi kumva bitangiye. Kuna vitu ninasikia. None ndanagenda sasa ningali izina nkiri Yakobo. Nitaenda ningali ya jina langu Yakobo. Naryo ndarihindura. Nayo nitaibadilisha. Burya witwa Israeli. Unaitwa Israeli. Kweli? Okay. Ni kweli? Uhawe umugisha. Napewa baraka. Ukuvuma zavumwa. Anayelaaniwa talaaniwa. Nugu umucyo zawuhabwa. Anayebakubariki na atabarikiwa. Nicyo gituma. Yo sababu Yakobo wa mugabo agiye. Oya byumve neza. Mani duha umwanya tuzaganira ijambo rikuvuga ngo umwanya wo gushaka Uwiteka. Wakati wa kutafuta Bwana. Umva Yakobo akimara kubona ko Yakobo alisikia kwamba uwo mugabo iyo saha umugataye mubwira ati izuba dore yagiye gutunguka ndekura. Yakobo baramurekuye akamwacha akavuka mlima Penieli. Ngendo yahindutse di. Mwendo imebadilika. Ngendo yahindutse. Mwendo imebadilika. Esau yarunzi mu barubari. Esau yarunzi mu mubeshi. Esau alikuwa mdanganyifu.
umuneguranyi wagendaga ndagasore ko mu mujyi ubu byahindutse. Amen. Nawe nugenda duwereka abisi ko wahindutse. Abantu nibakubona imigendere yawe imivugire yawe babone ko wahindutse. Igituma abantu bafite uburiganya no kubeshya no kunegurana nta kindi bahuye na wa mugabo batandukanye badahindutse. Amen. Ariko byumve neza. Sikia vema. Chantal witwa nde? Chantal witwa nani? Nyiraruku. Mimi naitwa Upendo. Wavuze izina ryawe. Tuseme jina lako. Niba ushaka gukira, kama unatafuta kupona, niba ushaka gukira, kama unatafuta kupona, uvuguriwe, sema huko mwenye uko. Niba ushaka kama unatafuta kupona, sikia. Abaje kwa daktari ni wanye walienda kwa daktari ni wanani? Kale enda kuona na muganga. Ukiwa na rendezvous. Wengi nami nilikwenda. Daktari, kuri kichwa inanitesa. Nuko naja kumva nisonga gifika no mugongo. Pneumonia nishika na mgongo. Na ikaendelea je. Daktari no mundu sikoja hanja. Tumbo kinanitesa. Daktari anaanza kuandika. Akandika. Daktari nibutse nakandi. Nakumbuka na nyingine. Uzikona hano haja kubita umusonga. Kuna sana burya. Na hano haja kubita umusonga. Andika. Akandika. Ariko dogita. Lakini dokta. Burya nyandwara na amenyo. Nagonjwa na amenyo. Nayo burya. Nayo. Okay. Dogitera akandika. Ariko dogite. Lakini dokta. Hari nige ngenda najya kumva nk'ukintu gikubise umugongo urakitse. Maze ngatanga agenda kabekebeke. Dogite na igituma uri kubirondora nukuri imbere dogite. Ariko itera dahari atariwe kama si yeye ntabwo ari kubirondora ariko kuzi kuri imbere dogiteri nujye ugera imbere y'Uwiteka Imana tuyibwira ibyaha byose. Amen. Ntabwo ubibwira umuntu, ntabwo ubibwira kumbuka, ubibwira Asheri, ibwira Uwiteka Imana. Icyo cyonyine abari muri Kristo Yesu baba ari ibyaremwe bishyashya. Kiumbile kipya. Ntibuzabona umuntu. Yona mwanadamu. Kama bintu byarashe. Yale yalikwisha. Ari kugenda. Kana tembea. Ukimwona. Ego. Kweli. Na fulani mnakusanyika pamoja. Alikwisha kubadilika kabisa. Usikona kera. Zamani. Kweli uvuga uti kera njewe. Zamani mimi. Ati kera. Zamani mimi. Bitanaga. Bana pigana. Niko na nyabu na najua. Ariko sasa wahuye na Yesu. Ulikutana Yesu. Wahuye na Yesu. Ulikutana na Yesu. Mugahura. Munakutana. Amen. Mugahura neza. Mukutana vizuri. Uravuga ati kweli. Ura muntu yahuye na Yesu. Alikutana na Yesu. Amen. Amina. Bwana acha icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tumefika mbele ya Bwana Mungu. Bari muri Kristo Yesu. Ndani ya Yesu Kristo. Tukugania kwijambo. Tunaongea kwenye neno. Usema maumbile mapya. Kwa viumbile vipya. Ni ile Mungu anahitaji kwetu. Turi kujya mu ijuru. Turi kubutiriganya n'ubucumanga byanye. Kuko ijuru turi kujyamo, ijuru turi kujyamo ni by'abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Amen. Ijuru turi kujyamo ntabwo rizajyamo ababeshi. Ijuru turi kujyamo ntabwo rizajyamo abaneguranyi. Ijuru turi kujyamo ntabwo rizajyamo abanyeshari. Ijuru ry'Uwiteka Imana ntabwo ari iry'abamuyomba. Sio wa muyomba wetu, amaru mapana. Ijuru mbinguni. Ijuru mbinguni. Tukaririmba. Tunaimba. Ijuru mbinguni. Urarimba urarizi. Unaimba unaijua. Kweli. Mtihani. Lina examen. Abantu bize muri Kongo. Watu walijifunza Kongo. Kama mu Rwanda. Wala Rwanda. Halicho bita troncome. Troncome. Ni mitihani kabambi. Balikuwa nakiita nini Kabagema? Ngo ni examen d'etat. Sikia. Unasoma.
bikagucika, unajiuliza mambo unayo inakushinda. Anayeishinda kama mtu anamaliza tronc commun anakuwa ni hajamaliza masomo ile tronc commun, kusudi utoke somo la 3 ingia ndani ya somo la 4 vuka pale, ilikuwa mitihani. natwe turirimba mbinguni tunaingia, turirimba kugira ngo wambuke, hari tronc commun, uko tronc commun. niyo wasokoza, hata uchanue, hata uimbe, niyo wabwiriza, hata uhubiri, niyo wagira gute, niba utaragera ku rugero rushyitse, utarabicara mu gisha, aho uzajya hautaingia. ibyo wakora byose, nushaka uririmbe, nushaka ubyine, nushaka usokoze, nushaka wambara ibigera ku birenge, niba utaravuka ubwa kabiri hautaingia. kuko ijuru turi kujyamo, tunaingia ndani ijuru, mbingu, sio baba yetu, ni ijuru ry'Imana, ni mbingu ya Mungu. abarijyamo wanaoingia, umva, sikia, ni abariharaniye, ni wale waliipigania. aho intwari hashize hasigaye intwarane. intwarane ni hahandi haba mu ugatambuka, haba mu mahwa ugatambuka, haba mu bifatangwe utitaye. kubera iki? abatubanjirije bemeye gusaturwa n'amata, bemera gukerezwa inkerezo, walikatwa na misumeno. ariko uyu munsi bazanye urukerezo, lakini siku ya leo kuleta misumeno utaweza kukimbia. Tuendelee. Yakobo 5. Yakobo sura 5. icyaremwe gishya, kiumbe kipya. kubera turi ibyaremwe bishya, kama tuko viumbe vipya, tugomba kuba abana b'Imana, tunapaswa kuwa watoto wa Mungu. Yakobo 5:16. Yakobo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. pate kuokolewa. niba muri ibyaremwe bishya, kama nyinyi ni waumbile vipya, niba muva muri kujya mu ijuru, kama nasema enda mbinguni, umva, sikia, mwaturirane ibyaha byanyu dhambi zenu kandi musabirane kugira ngo mukizwe, muokolewe. niba waravutse ubwa kabiri, kama ulizaliwa mara ya pili, ntabwo nzatinya kubwira, sitaogopa kumwambia hategeka ati hategeka eti hategeka, nakuneguye, unayowakana kusengenya. uziko kwatura niki? Gukiri ni nini? kuva kwatura, kukiri nindura sobanura ijambo kwatura. ni nana tafsiri neno kukiri? kwatura, ijambo kwatura, neno kukiri no mu basemwe ndani ya wadada, mtu anaweza kusema kukiri ni nini? Nukwanamiza, nukwanamiza, ukavuga ibintu uko biri. Amina. muri kuvuga ijambo kwatura, kwatura ni ukuvuga ikintu mu izina ryayo, kama kitu kwa jina lake. niba rero Shantare, ngomba kumubwira ati Shantare, mbabarira, samahani, nakuvuza ibi, kutaja hii niyo uzapfuka mani cyane, tunafika napiga magoti, mumbabarire, samahani, nabo nabanze amakosa bose, mumbabarire, makosa yangu samahani. wanani ni bande? ni wanani? ni Imana imbabarire, na Mungu akusamehe mu biki, akusamehe nini? yavuze ati nasema eti mwaturirane bamwe ku bandi kandi musabirane kugira ngo mukizwe, upate kuokolewa. Amina. ikimana dushakaho, niba twavutse ubwa kabiri, niba twaba turi abana b'Imana, twaturirane, twatangiye umwaka mushya, dukwiye natwe gushaka n'imibereho mishya, tukagira imigendere mishyashya, imivugire mishya, imyifatire mishya, tukaba abana b'Imana ukuri wa kweli. Amen. Amina. ariko niba mugifite abandi, ama mungana madui,
abagifite abanzi wale maangana na maadui, abagifite aho batagomba gukandagira, kwenye wanakaa nyanga abafite aho batagomba kuramukanya nabo, abo ngabo wale ni mwe murudie, mwe mutashye, kurudi abafite imipaka yaho batagomba kugera, kubera ko abasangira inkono y'ibishyimbo, abasangira ku meza imwe nuko bahuje abari bamwe. Ariko kuza gusangira ijambo iyo gutegura kujya mu ijuru mutasangira ku nkono y'ibishyimbo zero. Kuko Imana ikidushakaho, Mungu anahitaji kwetu. Oya mwumve neza, sikia vema. Mwumva muri Afrika ngo haba, unasikia Afrika Rwanda ngo rufite abasirikare ngo Rwanda unakuwa na majeshi, ajya ku ikosi, anda kwenye masomo, yabonye umusirikare atangiye kaona jeshi anaanza kuwa na tumbo. Abatuyu nasema huyu yeye amaze guhaga inkoko, amekwisha gushiba kuku, amaze kurya mayoneze nyinshi, anda kuwa mayoneze mingi. Acha tukuonyeshe. Bakamujyana ku ikosi, maana kwenye mafunzo, agakora ikosi, anafanya mafunzo hahandi pale wa mukera umuvamo, ile mchina toka, mayoneze kamuvamo, ikosi kamuvamo, agasigara anabakia akisema kweli. Ahangaha noneho michuzi yake na kweli, Imana n'abana bayo, naye watoto wake, oya byumve neza, abana b'Imana ishaka ko ngiba training bagere ku rugero rushyitse. Oya byumve neza, ikizu tai kibanza kigashyiraho ipamba, tai natafuta pamba yaku nanza tandika, nanza miti, kisha kuweka miti, nanza miba anaweka chini, akimaliza nenda majani naweka, akimaliza neta pamba naweka, neta manyoya yake naweka, nanza kuzaa, watoto wanafurahi, bakanezerwa, vifaranga vinafurahi. Nande turya ijambo ukumva ariko Mana we turagenda hagera gusaba mwene simbabazi, ugatanga samaha, hagera kuvuga ukuri ugatagenda gutya. Ariko Imana ishaka kwa ngo tugere ku rugero rushyitse, kiwango kamilifu. Mu gitondo ipamba asubuhi inatoka, cyamara kurikuraho sayondoa, akana nikaramera n'ubwoya, kifaranga hakijaota manyoya, kuri byakatsi kinaanza kujiviringita kwenye majani ni baridi. None ko bikonje mbona binakuwa baridi, nafanya nini? Yagiye he? Ienda wapi? Ingo kuvaho kugira ngo tugere ku rugero rushyitse, dufike kwa kiwango kamilifu. Utwaya twatangira kuza, manyoya yakianza kuota, byatsi kabikuraho, ile majani natoa, hagasigaraho sasa amakwa, kuna bakia miba, kanga shimika migulu, kanafanya hivi miba inakasonga, kanafanya miba inakapiga, kafanya miba inakapiga, kanalala katetemeka, kakiweze kusimama wala kulala. Ariko n'ukujya ukagira ku rugero rushyitse, kiwango kamilifu. Amen. Amina. Abana b'Imana, watoto wa Mungu, mukwiye kugira ku rugero rushyitse, napasha kufika kiwango cyaremwe bishya, mukwiye kuba abana b'Imana bukuri. Ijuru muri kuririmba mukabukarimba, hatutaingia. Cyarangiza kimaliza, bigakuraho na ya migigira yose, na ile miti yote, bigasigara ku rutare rwonyine, bakia mwamba peke yake. Urutare rurakonja, mwamba inakuwa na baridi, mwamba ina baridi, bikarabititiriraho, naanza kutetemeka. Mu gitondo asubuhi, mwameza mababasha, mulisha ota mabawa. Sasa simulisha kuwa wanaume, acha niwaonyeshe. Ndakubwiye ngo nakwambia kwa Kristo utaragira mu bigeragezo ntabwo bari yakomera, karibu haiyakuwa nguvu kwako, kikabikubita ku mugongo, kinapia kwenye mgongo wake, kinapanga, cyagerayo kifika huko,
kinajiviringisha. Kamwe akaragiria, kamoja kule, karagia kengine kule, na kengine kule, na kengine huko, kikazamuka, kinapanda, kinaviona vile unabayabaya. Tabazi yarangiza, kimaliza, tunasema sasa ugeze hadi bikomeye kwenye vinachosha, kinakuja ndaho bikomeye, hale biko nguvu icitse. Uwiteka Imana yiteguye kugutabara, ariko ikimana igushakaho ni ukuba icyaremwe gishya, ugakomera mu ijambo ry'Imana kugira ngo ejo bidatinze usanga uri maso. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Warampaye sinzibagirwa, warampaye we, warampaye sinzi mwami we, warampaye we, warampaye sinzibagirwa, warampaye we, warampaye sinzi mwami we, warampaye we, warampaye sinzibagirwa. yabikoze ntabwo icyubahiro. Mu by'ukuri hari benshi bavuye mu mubiri, ahubwo si byiza twakoze, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Yabikoze ntabwo icyubahiro. Shimira Imana yatuvanye muri Afurika amahoro, tukaba twarisanze hano tugasanga na bene data n'abashiki bacu bacyagumeye ku mukazima. Yabikoze ntabwo icyubahiro. Mfite n'indirimbo ivuga ngo Musa
ariko mu izina rya Yesu Kristo. yakira amashimwe yayo. Dushima Imana ko muri 2024
haribwo abenshi bakiriye agakiza, umubare munini cyane, benshi barabatijwe kandi nshima Imana bawushoje n'ubundi bakiri mu by'Imana kugeza aya masaha. Ibyo rero nibyo turi gushimira Imana cyane, twifuza gutora n'indirimbo, ubwo mwabe twemereye mureke tuziririmbe. Murakoze. Thank you.
tubasaba umugisha kandi ikindi twifuza ko mwakomeza kudusengera kugira imbaraga dufite zikomeze ziyongere. Murakoze.